Ibhola lezinyawo bengacabanga ukuthi nami ngizolidlala but ngiliqale ngimncane. It was 2017 bengenza grade 5 khona elinye ilanga sidlala khona tournament kwafika bona abantu base St Marks bazo scout, so ngaba one of them oscoutayo nakhona ngajabula kakhulu. Le age lenkulu mantombazane amaningi ayibhola awayidlala and nami ngiyabona ukuthi amathuba amaningi khona ngalabo Jozi ibhola amantombazane ayikho nzima nje bafana ilula net mantombazane amaningi nje avilapha. Angisasesikhathi namukele kuyo i-Ace Coach podcast show sibe sikhulumisana ke nabadlali ababili bacesa kwentamlando for the first time iba khona i-Premier Cup ngaphansi kwa-Honorable Mandla Ndlovu. Sibonile ke ilontsha evikile liphelile sayibona futhi abakhona limela sona sibe kuyiqale ke kuba umdlalo eminyenti wadlala futhi ama community sports waphindza futhi wadlala futhi ma-school sports idlale ke amalanga amabili Saturday and Sunday mhla ka-18 na-19 kuJulayi. Sibonile ke ibhola waphindza futhi wadlala onke amaqembu lamane akhona la ekhaya, 2 amaqembu abadlala eBetway Premiership TS Galaxy kanye futhi neqembu le-Kruger United kanti futhi amaqembu amabili adlala NFD Municipal Foundation Championship Inaste Peace kanye futhi neqembu leCrystals. Bese ke itikolo sibonile tidlala nje bananya lobona la celeni kwami nje nibona lababili babuya lapha nje kuye St Mark lekudume i-SI ukuthi nje i-SI Academy udlala ke isoccer ephindze futhi idlala netball bodlala ama-under 16 nema-under 19 ke futhi netball bodlala futhi ama-females nema-males also futhi nakusoccer nje ubona nanyalo kunaba-females nema-males idlale tindzawo tiningi lapha nje emgcibelo kuyo i-under 16 ne-under 19 kanye futhi ne-community sports badlala lapha ke Magugu adlalele eNesville kanye amazane futhi makukhumbula kahle leminye bedlala neSenesville bekhulumisana nabo bobabili babuya lapha esikoleni lesikhicitayo ke badlali kuyafana even kubantu batana khona ba best lapha nje ebholeni letinyawo. Ngisasesikhathi ngikubingelele kwamukele ku-Ace Coach podcast show. Ngabingelela usho ukuthi ngubani igama lakho? Ngiyabingelela abalaleli. Igama lami nguMwethu Haven. Ngibuya khona St Marks ladwa ngekuthi i-SI Academy. Ngisasesikhathi ngibingelele ngikwamukele captain ladies. Thanda ukunibingelela nonke. Igama lami Asenathi Sibongo sami sakaXoxa. Ngibuya khona lapha eSt Marks kwi-SI Academy captain under 19. Yeah, senivile ke basibingelele sebesikhulumisana nabo ke sibeve ukuthi nje kusho ukuthini kusinabo babe ingcenye yemlando ye-Premier Cup especially kwesikolo se-SI Academy sadiba lapha nje nge-St Marks nje babona namuhla buka baphethe nje ama-trophy kusho konke umsebenzi omkhulu. Base ladies first kepha umuntu oqala eBhayibhelini uAdam ngathi ukuthi ke kubuya kuphi le ladies first. Ngicala ngawe usho ukuthini ke ukuthi namuhla you are one of the ladies libena kahle sathi ukuthi SI idume badlali especially bebhola inyawo labadrona sibabona bagcina baye emacembu lamakhunja nganyalo sibonile most of them sebakuTS Galaxy. Kusho ukuthini kube kuthini nawo lomunye lo performa kahle ma ladies football before siye lapho le Premier Cup ucela njani ukuthi ulenze ibhola letinyawo because abantu batanda vame ukusanza netball? Ibhola lezinyawo bengacabanga ukuthi nami ngizolidlala but ngiliqale ngimncane. It was 2017 bengenza grade 5, so ngiliqale sakudlala nami ngidlala emankasana ngena shoda ngalo ngidlala ngilekela but ngabuye ngadlala futhi esikolweni ke ngaqala lapho mase ngidlala esikolweni sesidlala ama tournament kwaba ukuthi khona elinye ilanga sidlala khona tournament kwafika bona abantu base St Marks bazo scout, so ngaba one of them oscoutayo nakhona ngajabula kakhulu but bengena sure ukuthi iqiniso vele because anokufika ama scouters aphinda ahambe. Ngajabula kakhulu ukuthi ngizoba ingxenye yayo i-SI Academy ngafika khona ngabona ukuthi kuyaphileka futhi. And then before ufike lapho box scout ungubani kahle kahle bafuna ukwathi udalo lokuphi and then ugcine sesibona la udlala ibhola letinyawo especially uphindze futhi bencaptain? Okay, mina ngize ngebhola la eMbombela Nelspruit ngihlale eWitbank but ngizalelwe eEastern Cape but ngikhulele eWitbank Khawamama. Kuze ngicala ukudlala ibhola qale khona kuma school tournament lapho sebangiscouta khona njengoba sengihlala la eNelspruit esikoleni kuyo yona iSI Academy. Yeah, seva ke ukuthi ucele njani ebholeni letinyawo agcina sala kusho ukuthi iSI inemsebenzi omningi nje bawubona naye lo munye uqhamuka aphashana manje ngenxa ibhola letinyawo so la namuhla utrophy uncaptain sisathi ke ukuthi nabe ngulomunye lebenda kahle esikoleni namuhla sinabe abangakwadi ukuchaza ukuthi umebani ucele njani futhi ne love of football. Mina njengoba sengisho ukuthi umuntu noba Haven ngatewa nga twin
awami ukudlala ibhola ngiqale nje nabobhuti wami bona sasemncane nabu 7 years 8 years bobhuti ngebuthi amantombazane asinawo emakhaya so bafana vele bayithanda ibhola etinyawo so nami benginokuya khona estradini ngiyodlala ibhola sasuka primary high secondary khona la eNgodini Mthonjeni High School abese khona lomunye makelo ufika kathiwa ngaRegina Mkwena bese kuba nguye ke la ngithatha angisa khona eSt Marks for ma trial awatholakala vele 2024 sengitholakala sengikhona lapha eSt Marks sesithola khona bocoach labakahle abafundisa nje khona kudlala ibhola. Since ucalile ukudlala ibhola namhla sakubona uthola trophy sokuthini lokho ukuthi igcineni ukhethe ifootball especially akuvami ukuthi bosesi badlala ifootball kepha sabona recently labaningi sebayilandelela ifootball kusho ukuthini kuwe ukuthi ugcine uthole lithuba udlale namuhla so represent ishayi uphindze futhi ucaptain futhi kuma under 16 kusho lokukhulu because kule age lenkulu abantu batamaningi ayibhola ayidlala ane nami ngiyabona ukuthi amathuba amaningi khona ngalabo Jozi ma national team ibhola amantombazane ayikhonzima nje bafana ilula net amantombazane amaningi nje avilapha bona so ibhola idinga ukuthi usebenze mayisasebenza nathi tholakala ikhona vele ma national teams sesithola ama collab into letinjalo so naloko kunginika ithemba ukuthi hayi amathuba amaningi so kumele ngiqhubeke ngisebenze yeah asitila ke le cup lesibitele yona sibona namhla Prima wena into lenhle ukuthi ende imidlalo yakhe Primus Cup sibone abadlali abanyedi professional football 14 bekhona school sports ne community sports kusho ukuthini ukuthi kube part yale tournament le uphindze futhi maniqala niphindze ne trophy ube captain futhi kusho lokuni kusho ngoba Primus Cup tournament icala le series esidlalako la eMpumalanga asivame ukuba nama tournament la series njenge Primus Cup so ucala kwethu ukudlala le tournament lena asitholakala sesima champion vele kusho lokuningi ngoba kukhona nako lesikufakile esikolweni ukubajabulisako komba kona ukuthi hayi bhola amantombazane liyaphila la eMpumalanga and then nizendlale nizelifike kuma finals indlela engaki tikolo ukuze kusegcineni niwine le trophy tikolo sidlale nato tiningi kudlala sicale eMeridian sasuka la Meridian angathi sodlala phi la netinye tikolo futhi abese sitholakala sesidlala eLofred nema team life 4 nje kuze sikhona thola ukuthi sesima champion ngisho kona ukuthi nina msebenzi omuhle because yakusilula ukuthi indlela enkulu etingakaphindze niwina and then wena as a captain kusho ukuthini lo ukuthi uphathi ye team le ndemlando ukuthi bebahola nguwe uncaptain phambi ne trophy buka ingakanani ngiyajabulisa kakhulu ukuthi ngibe i-captain yabo ngoba phela kuma final bekungekhulula tholakale sebaskorela qala kodwa abese sengiyaba motivate ke yaba encourage ukuthi this is not the end of the road boy igame ayisengapheli sivusethe inhloko sihambe siyula kwatholakala ukuthi sesikora nathi amagoli amaningi iqembu lebedlala nalo bese beki pass ngetinhloko khomba kona ukuthi hayi tema ngatendeka phela uNkulunkulu usebenza ngalenye indlela udlala position bani captain center back left back udlala nge-left doyi-2 nje tasebenza and then sifiso sakho ufisa ukuthi bona uyakuphi ngefootball sabona nyalo enkomazi neqembu ledlala ifootball lapha most of the players babakhetha sibabonile kakhulu badlala kuma under 20 national team kusho konke impumelanga sebayadi ngebhola letinyawo athini ma goals akho fiso sami kutholakala kuyona first team eSouth Africa bamaye nathi suka kuma under 15 khona league South Africa suka under 15 khona under 17 so next year igole ngifuna ukuachieve utholakala singidlalela yona under 20 bese after under 20 sengitholakala khona ku first team ngisho sifiso sami leso
Yeah, sabona ke nawe ulomunye lofaka isandla ukuthi egcineni isikolo sakho sibenele tournament. And uma kufika lo mbiko baphasibeni bacoachbeni ukuthi nodlala nayo tournament enkulu. Kufika kutheni kuwe as a captain especially le trophy le nginetikolo tiningi but egcineni ngikhonile ukuthi nithatha. Ngijabule kakhulu because vele ngisho ukuthi bengazi angichomi but bengazi ukuthi hayi isikolo sethu uma tournament nje wonke ngisho ukuthi wethu ayikho i-tournament esike sayidlala sadliwa but kona kubilula qale kubenzima cala before swing but akase nje sidliwa ama tournament asiyanga ngokuthi siyazi ukuthi sizowina but siya ngokuthi siyayifuna lento and sayithola. Basically message from coach beni before ngiqala dlala tournament because tikolo tiningi and tonke tiyadlala but igcineni nayo wina bethini message lebaneta yona ukuthi nisebenzise imandla tournament. Bathena ningazifakeli pressure hambani nodlala nje lapha enjoy ibhola kuphela sinifakeli pressure dlalani enjoy. And then sabona nayo iphakamisile i-trophy and bo champion kusho ukuthini kube ukuthi nawe ulomunye lo wende emlando i-party history ifika nje i-Primus Cup nayiwina on captain. Jabule kakhulu kona because akusinoma ubani ongalithola lona lethuba lokuba ucaptain aphinda win indebe like akusilula kanjalo but ngiye ngajabula kakhulu ukuthi ngikwazile nami kufaka izandla kuze lo kube khona esikoleni sethu yona East High St Marks. And then uya ephambili sabona solwadlala ucaptain Ntombasikhathi sibona udeveloper oyimbili athini ma-goals akho ekuya embili especially unomunye loqhamuka kahle kakhulu Tukweli Nyawo sabona neyalo ma-opportunities amaningi for football females sabona nje nebanye abanyani bena kahle kakhulu under coach as Aries even nema under 17 ngibalile futhi sikhathi ngikhuluma na captain under 15 ukuthi even asenkomazi badlala abanyeni babathatha iSouth Africa say-away ukuthi Mpumalanga Tukweli Nyawo liselikhulu Tukweli Nyawo kuma-ladies athini ma-goals akho. Engakusho igoal yami ukuthi before uqala ngijimele kuyodlalela ama national team igoal yami ukuthi ngidlale Hollywood nami ngi-experience izinto abanye abazi-experienceile amanye ama-player wona lawa adlala yona i-Hollywood since ngisadlalisa solo. Sibonile i-Chess Galaxy liza ama-player lamalanga for ma-females I mean ma-males also futhi i-Chess Galaxy awemos ukuthi ikhona i-Chess Galaxy Queens mhlambe nawe lapho njengoba sobalile ngeHollywood uyafisa ukuthi mhlambe ungadlala ku-Chess Galaxy or maybe khona linye iqembu bolifisile ukudlalela yona engalena ku-Hollywood. Ngiyafisa but ngithanda i-University of Fort Hare yona le yase Eastern Cape. Yodlala ekhaya. Yodlala ekhaya. And then isini message yakho for labanye badlali especially abantu batana lamanyendi akathi Thembo sangadlala i-football bafuna ukudlala lama sporting code mhlambe i-message ngoba motivate ukuthi ababuye bathimisele badlala ibhola akhona amathuba nayo example namhlophe se-trophy unkapteni wesikole lesikhulu. Engakusho ukuthi kulula kona uma usaqala but kulula nakhona ungazivikela ezintweni eziningi mawudlala lona ibhola nje uyavikeleka ezintweni eziningi zomhlaba so kulula vele ukuthi udlala ibhola i-sport engisibona silula noma kungasisona vele samantombazane senzelwe bafana but kwenzeka kalula alifani nebhola labafana uyaphambili kalula futhi. And then sin stigma ilokushini babakubona udlala ibhola elinyawo uyintombatana because labaningi bavame bagceka yabo badlala sporting code lahlukile especially abantu batana abaningi badlala ibhola elinyawo bagcine bangabi straight but kuwe ithi nje environment la khona babakubona udlala i-football uyi-female. Bona abajabule kakhulu because bebangacabangi nabo ukuthi bangangibona sengilekteni bagcina ngokungibona manje emafonini khona la ngihlala khona bebangacabangi bebabona ukuthi ngidlala nje so nabo mabangibona sebangibona emafonini abanye sebangibuza ukuthi hayi kanti kunje nanje njengoba sesiwinile bayibonile wena iPremier Cup ukuthi siwinile abanye sebaze bafona basho ukuthi siyabonga sikubonile bebatshela ukuthi ngiliyekile ibhola noma ngekhaya but ya lona ibhola lisesekhona ngaliyeki. And then motivation ku-family yakho ithini especially i-support ethinga kwemndeni ukuthi baqhubeke phambili ithini mabakubona wenda kahle namuhla uthole ne-trophy. Engakusho khona kumndeni wami ngiyabonga kakhulu ukuthi wona uyangisupporta ngiyazi ukuthi bona abasebenzi mara bayenza noma yini mangithi mina amabhuzu aphelile bangithengele benza noma yini for minute sola kuyibhola nesikolo nje kuphela ngiyabonga isupport yabo ngiyacela ukuthi baqhubeke bangisupporte ngiyazi ukuthi babheke mina. Ngathini nje kuwe usasemncane ungaka lamaye mhlambe bahleli bangadlala ibhola or bangadlala ama-sporting code especially abantu batana abaningi agcina besenda tilibheke eceleni kuba motivate nje ukuthi ba-involve kuma-sports. Ngakusho ukuthi mina akukho late kwamaye ibhola letinyawo ngasadlala kusase
futhi alihluphi kulula nje ukuthi ulijwayele yabona. So ngakusho ukuthi uze utivikele etintweni letenteka la kulomhlaba. Thola nje indonyana letokwenda ube busy njengelibhola letinyawo ezintombatane noma ke yona umdlalo abawuthanda ku netball nawo ukahle mara nalo libhola letinyawo lilula alikho nzima. Ma-goals akho ufisa ukudlala ku-national team but la ku-soccer level uyakubona udlala linye iqembu but ngesikhathi sokhuluma mhlawumbe linye ilanga sekudanza ngifisa inhlanhla ukuthi ngikubone uyembili ugcina sodlala lapha nje kubanye abanyani. Angibonga kakhulu ukuthi nibe ingcenye ye-Ace Coach podcast show. Ngiyathemba ukuthi linye ilanga manginilanza ndobe sendlala Hollywood Bets sendlala maybe mhlawumbe national team. Asibonge ke besivakashele isikolo i-High Academy Sibitwa ngeSt Mark Bonyalo badlalekile babili sibonile ke baphambise i-trophy njengoba abona amabili lena under 19 kuma females ku Primus Cup lena ke under 16. Asithatha sibeke la Ace Coach kuyo Ace Coach podcast show.